Окуу жайыбызда бир аптага созулган Кытай маданияты жумалыгы өтүп жатат. Жумалыктын алкагында Кытайдын гимнастикасына, киносуна, ашканасына жана салттуу кагаз кесүү өнөрүнө арналган иш-чаралар уюштурулат. Анда эмесе дал ушул кагаз кесүү өнөрү менен алектенген студенттердин эмгектери менен таанышсак. Бул Кытайдын JNG деген искусствосу болот. Resim çiziyorum normalde. O yüzden ağaylarım, ecelerim ayıttı. Sen JNG cesasan da bolot kağıt. Resim JNG yapsan da olur diye. Daha sonradan denemek istedim. Burada ilk çalışmalarımdan birisi var. İlk çalışmamı o şekilde yaptım. Yani ben de ilk başta kendime inanmıyordum. Daha sonra bir köpek yılı geldiği için köpek yılı yaptım. Bir önceki yıl horoz yılı olduğu için horozumuz var. Bu kestikleri kağıtları pencerelere iyi dilek getirmesi amacıyla asmaktadırlar. Bölümümüz gereği Çin kültürünü, Çin'in tarihini, Çin'in sanatını öğrendiğimiz için böyle bir şey yapmak istedik. Maksatı degенибиз бул менин дипломдук ишим. Дипломдук ишим элдин сүрөттөрдү кабылдоосун изилдөө. А именно адабиятта экфрастика. Визуалдык поэзия, элдин ошо визуалдык поэзияны кабылдоосу деген нерсени карайбыз деген нерсе менен эсеп атабыз. Бир 2 ай ичинде үйрөндүк, андан уже жасай колдо эле көнүп калды. Башында бир сүрөттөр 20 саатка чейин сачыбыз да. Ордуңа жараша албетте. 8 сааттан 20 саатка чейин кетчү. Азыр кудайга шүгүр колдо эле көндү, бычакта курчуду. Бир 4 сааттан 8 саатка чейин бир сүрөт даяр болот. Бирок баары сүрөттүн ордуңа жараша да. Оор болсо кете берет.